Dobro večer, gospodine Osmangiću. Izuzetno mi je čast da vam u ime bhraja.com poželim dobrodošlicu u Torontu i želim prije svega da vas upitam otkuda vi i kojim povodom ovdje. Dobro večer vama, pozdrav BH Raj u Torontu. U okviru globalne prezentacije našeg projekta Bosanske doline piramida ja obilazim zapravo sve kontinente. A jučer sam bio u Chicagu, danas sam u Torontu, razgovaramo sa našim ljudima, predstavljamo projekat, želimo da što više ljudi čuje iz prve ruke rezultate ovog našeg vrlo važnog projekta koji je važan za čitav svijet. Pretpostavljam da dosta naših članova, gledalaca i posjetlaca Toronto Raje, kao i Bosanaca i Hercegovaca u cijeloj dijaspori znaju puno o vašem projektu. Negdje 2005. godine u aprilu sve je počelo. Ima li nešto što biste htjeli da dodate, a što nije objavljeno, a što smatrate vrlo važnim i interesantnim, da bi mi trebali o tome da znamo? Sve što mi radimo je javno, kod nas nikakvih tajnih nema, ovdje nije riječ o elitističkoj nauci, već o kulturnom dobru koje pripada čitavom svijetu. Prema tome, bosanske piramide ne pripadaju pojedincu, grupi, fondaciji, čak niti Bosni i Hercegovini. Riječ je o jednom vrlo važnom, senzacionalnom otkriću u svjetskim razmjerama, otkriću koje zapravo mijenja istoriju Bosne, Europe i svijeta. I možda više nego na bilo kom drugom slučaju, mada postoje otkrića u arheologiji kao što su podvodni gradovi kod Japana, kineske piramide, novo datiranja meksičkih, peruanskih piramida, ali više od bilo kog drugog slučaja bosanske piramide pokazuju da svjetska historija je imala jedan prethodni ciklus u svom razvoju i da trebamo mijenjati naše udžbenike. Poznata su nam sva sporenja oko vaših projekata između stručnjaka svjetskog kalibra i lokalnih samozvanih stručnjaka. Šta nam o tome imate reći? Ovaj projekat je tako veliki, tako globalnog značaja da smo mi odlučili da zovnemo zbilja vrhunske specijaliste baš za piramide. Zovnili smo ih iz zemlje piramida, iz Egipta. Lani smo imali 3 stručnjaka, ove godine 4 vrhunska eksperta. Oni su bili predvođeni sa profesorom dr. Najvelom Svelimom koji ima trostruki doktorat iz arheologije i egiptologije koji je pronašao 4 piramide. Imali smo profesore sa univerziteta u Kairu koja je vrhunska svjetska institucija za proučavanje piramida, geologa dr. Barakata. I kada su oni bili u Bosni, mi smo u nekoliko navrata zvali naše stručnjake iz Zemaljskog muzeja da učestvuju u našim okruglim stolovima, oni nisu došli. Mi smo tražili prijem u Ministarstvo kulture da ministar kulture iz prve ruke čuje egipatske eksperte koji tvrde da su u Bosni najveće piramide u svijetu. Oni su to odbili. Znate, Bosna je stvarno čudna zemlja i čini mi se da su sada oni ušli u fazu jedne tvrdoglavosti kada odbijaju sve što ima bilo kakvog pomena sa piramidama i da dođe 1000 potvrda, a došlo ih je zapravo 100.000 svih onih dobronamjernih posjetilaca koji vide da ima nešto ogromno, kolosalno u toj Visočkoj dolini. Došlo je od potvrda vrhunskih stručnjaka kao što su ruski akademici, britanski autori, istraživači, hrvatski i drugi. Nažalost, dio domaće stručne javnosti i političkih struktura ostaje nijem, kao da je njihov sebični interes važniji od interesa zemlje. Ja se iskreno nadam da vas to neće pokolebati da nastavite svoj projekat. I obzirom na sva ograničenja, formalna ograničenja, gdje vi trenutno stojite sa projektom i kako planirate i kud dalje ići? Iza nas je 3. arheološka sezona. Ovo je projekt koji ima svoje ime u svijetu. To je najveći projekt u svjetskim razmjerama. Potrošili smo preko 250.000 radnih sati do sada na iskopavanja i na laboratorijske analize. Namjeravamo istim tempom dalje. Mi čak ni tokom zimskih mjeseci ne mirujemo. Radimo u kompleksu podzemnih tunela koji je, rekao bih, senzacionalni otkriće u svjetskim razmjerama koje smo radili tokom ove godine. Prema tome, mi nastavljamo istim tempom. Od aprila ponovo počinje arheološka sezona iskopavanja iznad površine zemlje, dakle ponovo piramide, sunca, mjeseca, ove godine nadam se iz maja, kamena građevina u Vratnici. Prema tome mi ćemo nastaviti istim tempom koliko to normalno i financijske mogućnosti dozvole, ali ljudi su postali svjesni da je ovo ovdje nešto materijalno, očigledno i ovo se zaustaviti više ne može.
Nadam se pogotovo poslije najnovijih otkrića znakova ili slova, slovnih elemenata da će radovi biti intenzivirani i da će to biti dodatni motiv da istrajete. Ono što nailazimo u kompleksu podzemnih tunela je vrlo atraktivno sa arheološkog stanovišta, naime ogromni megalitni blokovi pokazuju određene simbole koji su ucrtani. O čemu je zapravo riječ, mi u ovom momentu ne znamo, da li je riječ o pismu, da li je riječ o simbolima, da li je riječ o nekim znakovima, o topografiji. Međutim, to nekog smisla sigurno ima, određeni znaci pismenosti, civilizacije koja je gradila ove tunele i piramide sigurno postoje. Međutim, koliko će vremena biti potrebno da mi to rastumačimo, dešifriramo, ne znamo. Nekada arheologiji su potrebne decenije da bi to napravila i shvatila, nekada čak i duže vremena. Međutim, mi nastavljamo sa svojim upornim radom, sistematskim, angažujemo vodeće stručnjake iz svijeta, tako da će sigurno i novih rezultata biti u novoj sezoni. Nesumnjivo je da je u proteklih 2,5 godine učinjeno jako puno i pored ogromne armije volontera i volonterskog rada potrebna su bila velika financijska sredstva. Možete vam reći nešto kako se financirate i kako planirate u buduće obzvijeti plan financiranja za tako grandiozan projekat? Fondacija Arheološki park Bosanska piramida Sunca je neprofitna, nevladna, nepolitička. Jedini izvor financiranja su donacije i sponzorstva. U prve 2 godine mi smo imali priliv otprilike 1.100.000 konvertibilnih maraka, dakle negdje oko $800.000. Nažalost, još uvijek najveći donator sam ja, s otprilike $300.000. Drugi donator je malezijska firma Berđaja, koju smo pokušali zainteresirati za turistički aspekt ovog projekta i oni su obećali da će doći sa gradnjom kompleksa tunela. Imamo još jedan dio firmi, bosanskih firmi, pojedinaca, jedan dio opština i tako dalje. Prema tome, ono gdje očekujemo veće učešće su svakako bosanske vladine institucije. Ovdje je riječ o megaprojektu koji ima ogromnu turističku korist i potencijal za Bosnu i Hercegovinu, za njen razvoj u narednim decenijama. Tako da očekujemo će i svijest dijela političke javnosti biti takva da se značajnije financijski pomogne ovo istraživanje. Želim vam puno uspjeha u daljem radu.